naratungurwaga iyo tuva nka he ko muri ngari iwacu no muri ville tugatega rere tour minota 5 uzogenda n'amaguru ahantu twebwe uziko wagazugenda ahantu nko kwisoko genda amasaha 3 kugenda kugaruka andi masaha 3 n'amaguru kandi tugenda uzishimiye n'umunezero wose ukanazaga wikoreye tuntu nyine tumwe dukenewe ariko hano amaguru papa twarayarenganyije twayimye uburenganzira bwawe ako nawe waramaze kera uhitubyiyakira kera ayiwe tumwabonye nyine ubu nyine amaguru usigaye nafata nkayo gusirimba igihe byakuze gusa nuko rero mwisa murakaza neza nanone turabaramukije aho muherere hirya no hino ku isi inshuti zacu z'umuheto live n'izigihe aha nyene igihe media turi kigihe nico gukora ntagari cyo kwicara rero ubushize twakoze nyene akantu nyene kavuga ibintu by'imico ibintu k'ivyo ariko ngono noho katuje ngo tubabwire ku makuru make ariho muri iyi minsi ariko mbere na mbere nyene turabegereje ngo muze mwisange nyene mukomere mudushigikire mu buryo bumwe cyangwa ubundi tutarinze kubahatiriza wadukunze udukandira ako se nebaza ko twango tuziziki wenda nkersaro mufitanye beef hano naho kirazira kwihorera uratuza rero turabegereje mwese mwisange muze nyine mudushigikire ku gihe media umuheto live mugende no kuri dutaye comedy aho habera imico yose no kuyipendo TV naho mugende mukandire umugabo mugane wa mupasteri nagire gusa nashake hanyuma turabegereje rero muze mwanze mwibwiye ako abenshi barabazi ako mwibwirane baratuzi mwaje muva he nyine havugira barahazi okay wo dusanga yo uwo dushaka yes uwo dushaka yo dusanga muri Javede Avenue Busoro nimero 48 ntubeshe ko tawizi oya niko bimeze abageni babaye benshi ubu nyine hayo kuza kwishakira wenyine iki abageni nyine babaye benshi si iyo mico tubatwanga iyo ga niyo mico tubatwanga iyo mico niyo twanze none urayiza oya bareke nitwe tweneye kuja kubashaka ntabwo ari bo bakwiye kuzaga kudushaka ari amakuru ngisho ngo hari gihe kizogera no kadushaka abagore bane ni imperuka none ivyo imperuka nitwe direse ne pamu tuyitanze aya ni imperuka ntabwo turi tayari kuzavuga mu imperuka dusange hano mu byo tuzadusengera tuvuga ngo imperuka izo isange twaragiye waragiye mu we buryo mwijuru twaragiye cyane tari ubundi imperuka izosanga abapagani igihe cyanyuma cyagihe bene ico c'ibintu bitumvikana ushaka ngo abagore bane ico gihe ni c'abapagani kabisa ntacu ubwo nyine adresse banyu ni mwijabe niyo mutuyemo n'uyise cyangwa ndamupangiye ngabi yagane zamurenze ubona ko zamurenze arabeshe reka ndeke kumunyamaza kuri kamera inbox oya aravyemeye ni umugabo rero mwisanzuye tu ntabirenze angaha muri abajene kandi benshi bakurikirana n'abajene ntabwo ari ngombwa ngo tugire twitinye nanyo kugukara kureba ndabizi cyangwa usange n'uwa karakureba yonese jamais ibintu mpamvu ugomba kwisanzura ntacu uri butinye bijya vy'imico ngo kuratinya ngo niho yicaye hariya atawuhari rero tuza hazova niyo mpamvu twisanzure tuvuge suko mutuye mwijabe wamaze imyaka ingahe jewe se ni ngombwa kumva ngezaho mpangira abantu mu Burundi amaze igihe ingana gute mu Burundi jewe pamaze imyaka itari myinshi cyane ariko kandi itari mikeya yo kuba hano siko bimeze pamaze imyaka Simungu nayivuga ni buta wawe bitinya oya ntabwo ari myinshi ni imyaka nyine yaje gukabakaba mu 5 ariko ntiragera aho waciwe nawe jewe kuwa oya 5 niyo mpamvu nabanditse ngo yivuge ari utagize ubwo rero
imyaka ibiri naho we sintuye cyane usibye ko nyine ngize igihe kirekire hano i Burundi hafi ko nakwiza imyaka 10 igihe cyo cyose 14 ntaraba muri iki gihugu 14 kabisa ubwene gihugu carte y'urushyi carte de réfugié papa sawa urumva rero bane mbabajije nuvuga ngo hatagira icyo mbabaza uko bangoya ngo nje maze igihe kingana gucyanga nta kibazo sawa none se nko muri myaka ibiri basi imyaka ibiri tuyeke mbere y'imyaka ibiri yindi wayimaze he nayimaze iwacu muri Kongo muri Kongo niki wahakora wahakora iki muri Kongo muri Kongo nari tutravo muri Kongo urazi ko imirimo myinshi hari imirimo myinshi cyambere muri Kongo tuba turi aborozi tuba turi abahinzi oyo ntagare ngo nye basi kino ari umusore nose wavuye ukikiga navuye ndangije ishuri ariko kandi narigisha nari narize ntangira kwigisha urumva ko nariko byibyazo uba n'umwarimu yes urasigaye nawe wigisha nicyo nishaka kumenya nayo imirimo yo kuvuga ngo kuja kugira gute guhinga none nayo ni imirimo yes niko nabwiye ngo ndi twaba oya ye nashaka kuvugira ni ikintu ukora nyine muri Kongo ni nako gatitre umva ari umwarimu yari umwarimu kabisa okay ngaho wowe hano noneho imyaka uhamaze imyaka mamaze ukora iki ni ishuri gusa kuri vuzuranye inyigwe oya byanze gushira none imyaka 14 nsayi kandi avega muri Kongo uzawiga kwiga ni byinshi none muri muri Kongo yiga n'ubaraciga kandi imyaka yawiga turarenza duza kwiga gaho bihoraho ariko ni ishuri kwiga bihoraho nta kazi ni ishuri ndi mu bintu by'ishuri muri make ikintu kijanye no kwiga gutora ikaye n'ikaramu nivyo ndimo ego izo nahera ariko bihoraho tu biza bishira none muri yo saka tugara kuri meshi hano mwari none ivyo kwiga vyiriye bitandukanye gute n'ivyano byabonye hanga kwigisha kwiriya cyangwa se abanyeshuri baho ibintu by'ivyo aho bitandukanye ni education basira ni yanga bitandukanye ndavuga kujanye no kwiga kuko nigiye rugura ko wenda nema naranigishe ruguru ariko sinigishe gane byo kwigisha no sino bivuga mbese education nyine yaho education yaho kuri education yose ni imwe programme ni imwe hano hari abantu bari ku masomo y'abakongomani twese dukoresha programme imwe gusa icyo bitandukaniyeho nuko iriya twiga mu mbeho hano mukiga mucuye ariko ivyo twiga twese ni bimwe iri haruguru ariko iri haruguru niho education nyinshi kubera ko iri haruguru haba n'akanyafu twe bagazana dukubita kandi abana haratwara bakubise cyane takubita umwana afunze kandi education itarimo inkoni ibamwo nane bujiji bwinshi cyane bagende babakubite nk'abana batoya ari abana beneye gukubitwa kuko uzobona umwana agananiranye hano hanze kwishuri ntabera kubiswe inkoni zihagije umujyi ni umujyi papa yangu ariko education yose ni imwe gusa hari ikintu no shimira hari ikintu kimwe hano zoroshe hano musigaye mwigira ku matelefone ni byiza cyane ni okay mu buryo bumwe ni byiza ariko handi bikugira faible cyane kurusha uko ubitekereza kubera ko twebwiriye abaduha nimba baduhaye devoir cyangwe examen ikibazo runaka ntawajaga ngo uragenda kuri internet uje kugishaka bakigura uracishakira nibashaka bagoye dictionnaire kandi maze konto dictionnaire goye gushaka mu ikintu ariko hano gusura baza haje chat GPT no kubaza gusa nawo kwandika nabi zandika neza no kuvuga nico kintu mwe gusa murorohewe ariko twebwe twize mu buzima nyine conditions zigoye ukuntu ariko amanota twarayacuraga da none arabeshe Hanze mujya kuri GPT nisigaye gukora ama exercice gusa ni urumva ni application ukora mu recherche kubera ko byenda hari ivyo yawe ntigikora cyane si cungico mara nababwiriza unyasiga koresha GPT ari ayi wewe nje ico tugitindeho kubwiriza ubunyira ama verset biblique GPT nisigaye gukora byose urumva ubungu ama verset biblique urumva ivyo byo gukoresha chat bashakisha ama verset biblique byenda barara babikoresha
kandi barabikoresha gusa usibye ko si ukuvuga ko byenda ChatGPT nimba ari application bakoresha ngo byenda ni nka muri makeya utayikoresheje mu gihe ibuze muri makeya ntaco ukora sico bivuga oya zamaze kwiyadapta mu nyine ntake atayibonye GPT ntakintu si drogue kuri bose byenda kubera ko bose nyine usanga umuntu udashoboye iby'ishuri usanga atiga bamuha akantu kose yo kumva ko gukora research niyo mpamvu usanga akoresheje ChatGPT cyangwa se Google kugira ngo byenda bimufashe mu byo bamuhaye byenda byamugoye nicyo gihe usanga nyine umuntu ayikoresheje kubera ko ibyo bamuhaye ntaba yabyumvishe neza akabyifashisha muri ubwo buryo. None mwarimu hano mwarimu wacu hano vuga n'ikintu cya mbere wageze kiragutanga cyangwa kiragusetsa umuntu gutungurwa utaruzi nyine kugeza ugera mu mujyi bwa mbere cyangwa se niba bwa mbere ko nyine ukunda ushika ahantu bivanye naho wari uvuye nyine ugahora n'akantu. Okay, ikintu je cyane novuga ko cyantangaje cyangwa se cancanze kigerino hancanze ikintu kimwe kandi sinza ngihisha ankivuga nagaza nsohoka mu rupango rw'iwacu nagenda gusa natambuka nk'impango zibiri nagaruka nkarubura kaba mbona ahantu hose harasa aho mvuye naho ngiye ngaza mbona hose mbere yo gusohoka ubona impango birasa mbere yo gusohoka oya nagaza nsohoka nakibonye ariko hagaruka tugira igipango cy'umweru none natambuka nkabingaye nkabona ibindi by'umweru yewe kandi kabona birasa nkabona ahantu amatangazo kenshi oya ntatangazo ryatanzwe kubera ko nyine iyo akantu ufite ukuntu kazakugoroza umenya no kuntu ujye kitwaramo sinagaza ngenda nje nyine umva akabatinya kugaragaza kare gusa ko bya nagatinya kugaragaza ako ni kaho kantu novuga kabaye compliqué kuri je ariko ibindi byose ni ibisanzwe sinovuga nka wa mwana wavuze ngo azayifuza ngo nagera ngo kubera abantu bari gutunda kwita ngo nefo iwe yaravuze ngo azamva kintu ca mbere ngo yokorage zino ngo yorara muri firigo kugira kubera ukuntu abasha ukuntu nyine azayumva gusa ukuntu azayumva firigo yarazi ngo ni nk'ikintu cyajamo nonoga iwe yamuvuga ngo niho hantu yorara ariko je vraiment nta bindi bintu zancanze naho washiwe yaje ari muto ntaco zose waje kubona ubizi ntaco kandi muza makomvari ya ruguru sinovyibuka ivyo ni kera igihuza ni Bujumbura igenza ntaco zankanze kwe ntaco umujyi wari usanzwe umujyi nari nsanzwe nyuze ariko nanje si wo mujyi wa mbere nagezemo naciye ahantu henshi hafukiye hatoya ntaja muri biriya bihugu hani Bujumbura ikindi kintu hano cantangaye cantunguye ni kujya abayisilamu baza bamiza biriya bintu ntahandi nari nabyumva muri Mutababa muri Kongo abasilamu muri Kongo oya urekiriye iwacu nyine zawuvira hehe tibaza bamiza biriya nyine none bazasari gute kubera ko je sinabayovira nabaye waciye uza nyine ahangaha waje n'indege se oya naje n'amaguru naje n'amaguru uva ruguru n'amaguru icyo kintu twavugiye kuva iriye none buvira uzatwara iminsi ingana n'amaguru uva mu de transport atahaci tubireke no kwavana ubushikari buvira uvuye hariya ni bari mu bijoro ni umunsi umwe n'amaguru no kwika ugafata moto kugeza buvira ariko ni umunsi umwe urakomeye papa ariko hanga kuva mu jabe no kumutakura ukamuteta mu transport bisi tazoba kibishobora naso naco kiri mu bintu byantangaje naratungurwaga iyo tuva nka he ko muri ngari iwacu no muri ville tukagenda tugatega rere tour kandi ari minute 5 uzogera ahantu twebwe uziko wagenda ahantu nko kwisoko genda amasaha 3 kugenda kugaruka ndi masaha 3 n'amaguru kandi tugenda uzishimiye n'umunezero wose ukanazaga wikoreye tuntu nyine tumwe dukenewe ariko hano amaguru papa twarayarenganyije twayimye uburenganzira bwawe ako nawe waramaze kera uhitubyiyakira kera ayiwe tumwabonye nyine ubu nyine amaguru usigaye nafata nkayo gusirimba igihe byakuze rero mwisanze mwagize mwaje kuri boro nyine bya YouTube ibintu bya social media size naje mo nyine
harashushe mwiza wagiye Bujumbura urumva rero mwisanze kuri Mayboro nyine mwumvire intego nyine yabazanye ku create igihe media chano ya ufite microphone mutangira nawe ariko hari tangira tegwanye ni iki cyangwa se ni impamvu yatumye mukiriya cyano nama no usanga byenda kugura internet runaka kugira ngo byenda ucisha amakuru agiye atandukanye biravana cyane yacu ni igihe miti urumva bivana n'izina ryacu twise cano icambere twabanje kubitekereza turavuga ati ni ngombwa twifatira decision turavuga ati ujenda reka natwe tubikore gutya ahari twibusanye n'ibindi rero intego yacu ni ibintu bijanye n'igihe kubishikiriza mu masaha meza kandi ibintu byiza byigisha muri ubuzima tubayemo ni byinshi ari bijanye n'iby'Imana ari bijanye n'imici wacu ruguru ibyo ngibyo nizo byerekanye na channel yacu ni igihe media bijanye n'igihe turimo bivana n'uburyo ibintu bihari kubera ko iki gihe turimo ibintu bigenda bihindagurika uko byenda turebe nk'uburyo twari tumeze byenda 2000 kombye tugishika mu nkambi cyangwa mvuga ati byenda turi ruguru siko bikimeze ubunyine isi kiragenda izana ibindi terambere ritandukanye ariko no kwigishanya muri ubuzima twungurana ibitekerezo byenda n'abayuze bagaruke nayo makuru kabisa nibyo bintu turifu okay reka ndenzeho bibaza byita ngo ni kwikuza murabizi kwikuza nuko nyine uba ushaka kwikuza so kwikuza mu bundi buryo ari ukuntu kera bagaza barya tuvuge muriye nk'ubugari n'amata n'izindi mboga sibyo nk'ubugari n'imboga swate nk'abantu hari abantu bakundaga za hurure iriya iyo bamaraga kubirya nk'abagabo basaza nta mugabo bagaza birirwa ubugari gusa bagazamara bakamwokereza umwumbati agasomera amata akamana agakongoro k'amata sibyo bakabyita ngo no kwikuza kumva ko kandi wari ukazi uko niko naje ndasa n'urenzaho gutwo yaravuze avuze neza cyane ubundi twebwe intego yacu yo gufungura n'iyi cano abantu baza bitekerezo kwinshi ntabwo ari inzira cyane yo gushaka amafaranga ubundi ifaranga n'imbuto ziba zeze ku gikorwa runaka wateye sibyo ni ukuvuga ngo umuntu nimba aje akatubwiriza neza agatahana miliyoni tukavuga ngo yaje kubwiriza kubera za faranga ahubwo yabwirije rya jambo rimubyarira imbuto riramuhemba iryo jambo abantu bazaba baryumva kandi banaritahure rero ku intego yacu y'icano igituma twanayise igihe media ni twebwe cyane tuzibanda ku bintu byo kwibutsa abantu ntabwo bataye umuco ntabwo siko twavuze ahubwo ni ukubibutsa arantu uzugera ugahindurwa n'abandi hari ahantu ugera ukisanga ukumeze niwe wenyine ukumeze ukifuza kumera nk'abandi rero cyo gituma twavuze dukangurira abantu tuzogenda tubazana ibintu bitandukanye tuzobabwira na zampure aha n'ibindi n'ukuntu ibintu byakira byose biba bimeze kandi natwe wenda usanga hari recherche dukora hari n'abandi baturusha inararibonye tubibaza ariko no gukomeza gukangurira abantu tubibutsa bimwe na bimwe bibagiwe hari abana tutorenganya bagiye bavukira mu bihugu bimwe basigaye bivuga icongereza n'ikinyamurenge batakimenya ariko navyo nibagoma kudushigikira tukagera kure n'ivyo nazo tuzobizana tubigereho rero niyo ntego yacu cyane asigaye ga matundi zovamwo tuzoyisangira twese iyo ngiyo bazabashira imigashe muri komanteri tugende tubagurira ifanta kandi vuba cyane tugipamane cyose bizoshoboka ntaho togera watangiye ikintu cyose wagitangiye foke nyine kizohogeza ahantu rero murakoze hanyuma numvise muzi cyane ko igihe nyine kibanza cyane ku by'imico ngo muzoshaye imico ibikina biki mwibutsa abantu suko bayibagiye ahubwo no kwibutsa gusa tukomeze tube mwisi twahozemo turi mu iterambere ry'abazungu cyane badushizemo ariko tuzoremo turi mu muco wacu yego ariko rero none se ko sigaye mbona yego ni umuco mwavuzeho
kandi n'ababishiraho benshi usanga bashira bitandukanye mwe mwibanza cyane ku muco none bagenza mbona bashiraho ngo ntuze ngo yasohoye ngo bamufashe ifoto ngo ifoto yagiye hanze ngo video zagiye hanze siko ibyo so bwa mbere tuzumvise hasi bwa twifuza biriho ngo ntuze ngo ifoto yasohotse ntuze ibintu k'ibyo nyine ntabo tuvuze ntabo tuzi nuko twatubyumva nose mwe ntimuzobijamo kubw'impamvu zo gushaka ayo views musigaye mushaka ariko nabyo birimo imico birimo noneho reka mvuge bukeya kuri ico kintu umuvandimwe abajije neza bivana n'ubwo buryo usanga byenda umuntu byamushikiye foto ye igiye hanze mu buryo budasobanutse ikiri ngombwa noneho hari amacana amwe abayeho byenda ugasanga afashe ya foto bayishizeho yashiraho byenda akayivugaho mu bundi buryo oya nta sori gatoya naho yoshiraho ukabonera mwinjirije cyane ya views mwese mushaka naho bizogutera inyota bati nanje kana none nyishireho ubwira nanje bivana twebwe n'uburyo tumeze n'uburyo twe dukora sibyo n'intego yacu ikiri ngombwa si ugushiraho ifoto ye tumuvugeho byenda tumuvuge tumusebya cyangwa se tumuvuge nkaho tumwanze si ico ngico ahari twobivugaho tumuburira byenda tumubwira atari n'abandi babireke n'abafite byenda n'uwo mugambi wo kubikora babyirinde muri ubwo buryo ariko ntabwo twafata foto y'undi tuyishireho tumucurire tumubwire nabi tumutuke tumukoze isoni kandi n'isoni yazikozwe muri makeya nimba yaguye muri ico caca se muri ayo mafuti ntiba bifuze ko tumwishima hejuru tumwange tugire gute tumubwire nabi none cyo kumwishima hejuru ho ni kujya bazomushira ifoto yo cyane ubundi bazo ntibayishira ku YouTube ngo byemegwe garagara nyine bashaka ifoto itagaragara bakabivugaho bakamuvugaho bakamusaba yego none se mwebweho ngo ntimukamu uruvuze jambo ryo kuvuga ngo basi ntimukamusebya cyangwa umuzine hejuru sibyo kandi kiraza guseba twe muri make tumuvugeho neza muri make twe sibyo ntitwoja kumuvuga tumuvugeho neza yego kuko icyamubayeho ni kibi kubera ko twebwe ntitwovuga tumusebya ntitwovuga tumusebya icyo tuzokora icyo twokora reka nyunganire izo bintu umuheto live twebwe hano ku Gihe Media ibo mwanya ntawo tuzobona gusa kimwe cyo novuga channel yacu nje ndavuga buke n'izina ryiwe ry'umuntu wenda wakoze ico kintu kaje tuzandika kuri titre yacu kubera ko ibi bintu twebwe nimba tuzobona views tuzozibona mu buryo bwiza kuganiro shacu twikoreye ciza uciye mu muco budafite umuntu busitaje bidafite umuntu bihungabanyije kubera kandi ivyo bintu bigenda biba twese tubibona naba bazabikora ntabwo baba batesha ntibazabikora ngo uko baratesha umuntu cyangwa ko baradutesha twebwe wenda tutarabwa muri ico kintu bazabikora baba bishakira iki iyo gusagere ku ntego yiwe rero ndakuntu no kuvuga nabi twari kumwe none ngo nintaha ningira kandi twabona ngo kuvuge nabi kugira ngo nzamure cano yanje ubundi biriya si ibyacu ubundi biriya ni ibintu barimo kwiga ku bandi hari abanyamakuru biyemeje nyine kwandagaza abandi nibyo byabo bari muri showbiz yabo barya uko bandagaje umuntu sibyo ariko twenda ico ntagaciro tugiye kandi nta nico tuzokivugaho iyo si nani yacu nta mwanya tubifiteho kabisa gusa nyine ntabwo dushikiye abantu bagende babikore abantu bagende bifate nyine nk'iyi mico tubabwira abantu bagende bagira imico bambare bikwize bifate harike kugira no kandi tugiye tumenya nuwa so ifoto nuwari wambaye ariko abantu bari kwambara kumwe tumenye ko sinzi abantu banyumve hari umuntu wazoshira ifoto yiwe kandi yari yambaye timubimenye ko yari yambaye kuranyumva neza hari ifoto bazashiraho umuntu yari yambaye tumenye ko yambaye bivanye n'imyambaro nyene yiwe bivanye n'imyambaro imwe abantu bamwe bazambara tumenye ko yambaye cyangwa atambaye rero twebwe ivyo bintu ntabwo tuzobishira tuzobwira abantu mundi muco ugaragara bareka ivyo bintu kandi n'abantu bari mu gushiraho
je ntabwo nobashikira kubera ko ni imivumo ara nama views wawishakira ariko ari mu imivumo umuntu yarakugaye nta mpamvu satani ubundi satani ni ukwiriye gusebya abanyabyaha ntabwo ari umugani ngo baciye ngo ntugaseke mugenzi wacu muzagapfu nawe kicaritse uwo museka none yayisohoye ejo nawe byenda icyo wawugiyemo satani yakurangajemo imana ikagikubitiramo isoni byenda nawe ugakugwa n'isoni niyo mpamvu tukwiye kwishima kuri mugenzi wawe mu gihe byenda aguye mu kintu wamufata umwanya uje kuri interinete umuvugeho nta umwanya ntawe dufiteho nayo makuru kabisa yego nagerera kintu okay ejo nje nashaka kumenya nyine twera ko ari abanyamakuru benshi nyine ubu nyine usanga bashiraho gusa bira tipe nyine bitari sawa amafoto y'abantu nyugasanga bisa neza uko barashaka ama views sibyo akumva ntagari sawa nyine tu umuntu yaseza abayasebise umuntu bitangaza kandi muzereka isi yose cyane ko sirahindukana nashobora guhinduka nyugasanga kandi abari umuntu wacu kandi cyo kibabashika byinshi duhuriyeho ngo recha yakora abwira wanyu ngo ifoto yagiye hanze iyi mico si nawe uri umuntu nuko rero numva mufite intego nziza none se cyane kabisa icyo nshaka kumenya cyane icyo mwasubijeho ako nyine mwasubije aho nari nshaka kambirana ko hariho amantuza menshi nyine iki gihe cyane mwagitekereje gute ni ko basi ngo muvuga ati tugenda tukukirira cyane hari izindi zivuga imico zirare nyinshi zirashiraho filime z'imico niki mugiye kurusha abandi noneho rero muzashira ama filime cyangwa ni ibigane gusa oya kuri anta kintu uzokora mu isi abandi batakoze sibyo kuri naye mahuzu turi mu kwambara zitire zihari ubunyine hari abazambaye kera izo ntubizi unyine umusigaye mwambara ipantaro binini birekuye ukuntu sibyo habanje gwaragwa n'udupantaro dufashe nje naratwambaye ariko ubu nyine hari ibipantaro binini uzogenda urebe mu mafoto yo mu ma 1900 combien nizo bagaza bambara kandi ubu ntago bazambaraga twe turi mu kuzana ibintu zashize tukabigira style ubu nyine nukuvuga ngo nimba twarakoze igihe ntabwo tuvuga ngo tuye kuzana ibintu wenda abandi batakoze ariko kandi insobanuro yacu irumvikana kandi cyabi duteye kubikora sico ngaco cyane wabajije ni ibintu twiyumvisemo twumva ko ari contribution twogira muri iki gihe kugira ngo wenda twereke abantu umuco cyangwa tunagende tuganiriza abantu bakomeye torekera twakubonye ejo tuzobona nundi abantu nyine bagende baburudika mu bintu bitandukanye ariko cyane niyo ntego tacho birumvikana bari nguko aho ga ni ibintu biri simple cyane kandi nabo babumva ntago muri gusebya abantu ahubwo muje kubakangura abagize ibyo bajanye bitari vyiza bagenda babivemo sizi ko hari kintu mworenza cyo nshaka kubazaga cyari ico bango tumenye igihe ico kije kumara n'intego yaje hato tutazohava dusakira mwagiye mu bindi ugasanga bajya bakoze subscribe ikintu byose ko baricuza none nk'icyo nuvuga chizi yo wakoze ibintu bitari bya fresh nyine kuri channel nyine bakunze bazokura subscribe bazogenda muzashira video sangi karebwa n'umwanya gusa nikora ko bapinze ibintu wahokora umuntu wese wakoze subscribe kuri Gihe Media tazicuza yo ni isezerano turamusezeranyije tazicuza kabisa kandi tuzomubabaza kandi tuzomutenguha cyane ariko ngo ni sawa mugende mu bikore rero muze muduhe ibintu bishasha byiza bimeze neza nubwo muvuze ngo tuzokora ikintu abandi batakoze kuri bisi rero nico nashaka kumenya nyine tunjeyo rero abantu bagenda bakurikirane babakunde abakundisha abantu babiteho cyane pe cyane kabisa bakoreye bikenewe byose namwe muzabafasha mundi buryo umuntu agufasha muri iki no akamufasha mu kindi nubwo utazuriya utangira kuri no video yawe cyangwa uri comment wa mbere tumuzi ariko yarawe gucyo ugasanga mujije kubindi n'abandi akeneye kubagana bagize ibara kubakosora bazoze ni karibu igihe kirahari amasaha yabayavuze 2028 iminsi 7 nuko cyane kabisa turabashimiye bagenda bashigikire n'abantu beza pe n'abasore murabibona
akeneye n'abageni mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo muzo abapadiri naho tubimenye sawa rero ni nyine amacana yose twavuze bagende badushigikire siko cyane amacana yose twavuze ari Igihe Media Moto Live Ipendo TV na Dutahe Comedy nyine zose mwe muzishigikire ni byiza nyine gufasha muri ubu buzima aho uzumenye ugiye gutyo ugasanga wowe wawinubura kudufasha video yacu banayireba shaho ushitse muri rusanze ni waye bareba ahubwo kasi byiza bigaragara neza utadushigikira aho kusanga umara umwanya mwinshi ku bazungu utanabazi bari mu filime zabo cyane tuzanye imbere muri urugendo turimo kandi ubuzima bwacu si gusa bw'imbere ya kamera kandi hanze twofashanya muri serivisi rwose cyane kabisa ndabashimiye mwagize neza sigaye muzotumere n'abandi sinzohora nza jenyine n'abandi bayobozi benshi nyine ahangaha bazaduhe n'umukate nyine n'ijambo atari rya jambo kuri Jupiter oya ariko naryo rirakora Jupiter se ndagira isho ry'ijambo rimwe basiriza ari gufasha bibwira abantu bawe ariko ugize neza cyane ijambo ryo muri Bibiliya riza rimfasha ni ijambo nkunze kuvuga riba muri Abakorinto ba mbere 13 gutangiriraho avuga rivuga cyane ku rukundo tugomba gukundana nk'abana b'abantu iryo jambo cyane zarimfasha ubundi ikintu cyose bizavuga ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ngo ariko ndafite urukundo byoba ari ubusa kandi ngo naho notanga ibyanje byose ndetse ngo nkanitanga ngo ntwikwe ku bw'abantu ariko ndafite urukundo tacu noba mpindutse nk'icuma kivuga cyane kivugira ubusa so rero dukundane mu isi tugomba gukundana mu byiza no mu bibi ugomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nta kindi kintu kuko udafite urukundo muri wewe naho uzokora imirimo ingana gute Imana izobona gusa nkaho kiyokorera mu mwisha eza no wacu gana niba dusoreza imirimo oya badusoze twabyumvise oya nakurimba noneho ijambo ry'Imana ryavuzwe umuvandimwe yatubwiye byenda hari kongera irindi ngagira icuvuze gatacho biri ngombwa cyane gusa nta kindi yarashaka kuvuga cyane no rukundo tugende gusa dukundane tujye kumara amazanye dushigikirane mu buzima bwose busanzwe kubera ko cyane hari umuntu ubona njewe sinzi bizenda ngiye nko kuri YouTube umuntu wese mbonye wa channel nkanda kagusaba wari uzi mwene wawe uwonzi nkama nkanda ntakwingo ngwiki kabikurikirana